Whaatalwhatu le amatanga le leiwa yaso I se whapoponga fōi o talafo le radio Samoa. E momo atu mai Israelu ma Australia, mo lipotia e lua itu ai ngā tali ese o le a maua le presidente o Israelu Isaac Herzog I lona o ane I Australia I le vaesonei. Koe mai le CNN o se whaafeilua I ngā mahawhanawhana mai le malo e whaeilua ai o lo tutu whaatasi ma le community o tangata iuteia na awhia I le whaalabalaba I Bondi ato ai ma le whaafeilua inga mai le au te tee o loo whaava ai I a Herzog o se tangata solutula whono o taua. Mara uria le pārmia Australia Anthony Albanese, Herzog e asia si mai I Australia o se ngā inga e whaeilua ai le tutu whaatasi o tangata iuteia I Australia peitai o loo matua I le fia I le tua tele o isi fo I tangata Australia o na e ese fo I no lato wa ai leo o mai o le taitai o Israelu o le tūlanga e pe o na tūla I mai Gaza I le teimi o sola. Ta ua mai le so e tele no whanga o whaatūlanga I solo te te e whaasanga I a Herzog e mai se lava I whafuane o le Town Hall I Sydney pe mai ono o atu le lima whetangata e langolango ina Palestina o le a awa iai. I Japani, wa toi manu malo le pale mia o Japani o sana e takaichi I le palota whaatopetope po le snap election na whaialo nā tunuu wa mauti no ai ma le langolango le tōtele I lana vanga whauwhai le Liberal Democratic Party. I le mai o le whainga palota na walawina le pale mia wa whaero mai le CNN wa manu malo na pati I le tolu se lau se fulu o no fua mai no fua e whasa lau ono se fulu lima I le mauta mawalalo le tunuu. O se manu malo tele lea mo lana vanga whauwhai. Whaafutai e takaichi le au palota mo le whaatuatuanga o tuwina e ateia ma lana vanga whauwhai sa ia whaafutai e fo I rungo le upengata whailangi le ex le presidente o Amerika Donald Trump ma lana langolango mo ia ma ia tā uai o le aini pāpui pui o ni awa noa le lei mausa o tanga a Amerika ma Japani. Mai Britania ma Nigeria o le tupu o Britania ma lana masiofo o Camilla o le atari malo I le asia singa le presidente o Nigeria I le atunuu o le urua I malanga asia si lea wha le malo I le United Kingdom mai Nigeria talu mai le tolu se fulufitu tausanga taluai. Whairoe le BBC wha maunia fo I le Buckingham Palace o le presidente o Paula Tinubu ma lona whaletua o Oluremi na o latari eina le walauria e vea ima malo whaalolongia I le mauta o le tupo sa lesa I le aso se fulu walu ma le se fulu iwa o le masina fo mati. O asia singa whaapea wha le malo, state visits, o se ngā inga e tā aua e nisi, e whao ngā ai tū maanga o tari ngā malo ma wheso ta inga, e sana wha malo si ai so o tanga ma pāanga wha wau malo e tā o tele. O le tausanga e whipsa rau wadu wiwa, le teimi muri nā lua nei se malanga whaapea mai Nigeria e Britania, na malanga nei le taitai sa iai o Nigeria lea teimi o General Ibrahim Babangida ma whairo iai ma le tupu te mai tai wa tu malo Queen Elizabeth le rua. E wha aso lea whai ngā malanga, a le tausanga na tenei rua whirua rima, e tolu malanga wha le malo na tari malo ai tupu sa lesa, o le malanga le presidente o Farani Emmanuel Macron, presidente o Amerika Donald Trump, ma le presidente o Siamani o Frank Walter Steinmeier. E ieiso o tanga wha umi o sa lesa ma Nigeria, o se atunu o maro le taupulenga, mai fia le wha Britania, ma musika wha Nigeria, po o Nigerian Afrobeats. I New Zealand, sa unona palamia New Zealand Christopher Luxon, e te tawana whatu ese Donald Trump ia Barack Obama, o na olana post sa whaia le social media, wa whaatai de sa avema presidente o Amerika malona whaletua, o ni Ape Seituro, mai whaeronga lanu ia tūlanga. Wa ripotia le Radio New Zealand o le video wa whaonga ai le poto whaona po nei le AI, na o fia ni tustu singa Trump I le social media, ai na toi tapewa ve ese I se teimi murmuriane, ma tua ia I se tasi o la ufai ngā ruenga le li presidente. I le whatanoanga la Luxon I le breakfast show o le TVNZ, ta wai e te tau lavo na whatu ese Trump I le tūlanga lea. O nisi vaenga o le Republicans ma wa au whatasi ma le Democrats I Amerika e te e lea post ma wala awai I a Trump mo sana whatu senga. E o mai le teime talafo I le I whaialaba se whatu senga ale li presidente. Talamuli le Pasifika wa tumu le amatanga o le Pasifika Festival I le lau mua o New Zealand Wellingtone I le temine I whamanatu ma whataua nganuu o ngangana e meise tu wha Pasifika pe o na whai e tu sanga te tasi.
Sabano wo foina to so ta yai tangata e meise le to foina tau mafa si i whaafianga mataleni SS le Pasifika. Mo le to telu tangata o sabano taua to e so ta yai mo latu ainga o tupuanga ma whamanatu foisi o manga o lo soifuai le teminei i Aotearoa. Whaeroa i la tolo tu whatsier por kalame o ngā inga umai au whaafianga to ngina ma tāpenanga umo le whaaringa i le neitau sanga e to e whaamanatu ai i tangata Pasifika o lato tupuanga to e whafangu ai le tāu o le whaamanatu pea o le anga nuu le ngangana a tunu te tasi. Tara ia reveido Samoa mo lau whaafangu mai le nei aso soifua. When you shake up, I bring you Samoa. Lua lua mai, washing she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tisili mai, vatolua. Radio Samoa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva i le atunu o fiti asiasiane i le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj. Ua mawhai nei o na whaatau wantu tōpapa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fōi o na e listalai. Asisiane i le ClickX.com e lafo ai sau tapa a le Digicel. Pe lafo ai fōi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whaamatalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. I feel lower so sad. Omega ka. Diana knowing Omega ka. Sagaleta umofie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavities Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Tasi 5 tolu amo. Radio Samoa. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nuu o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o e lewa ai. Samoa o le penina o te fia i ai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Samoa, Machalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Oku alofai la Samoa, Machalasi. O aolelea, fa asolo solo. La foia o na paolo, lona sami i la pedazo. O
le pongisa Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo I e le muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Leu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Mafia wa so ai le tau langa ua pia E la foa ina o ia o se tasi e le alo faina E masa e sae o lava lava e le taina Puno masawali le ai se upu e fai mai Leu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Leu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Ia o te whiwhia lava e toe whatalofa mo fualofa I a te oe I le nei fo I aso ngafua Ia o le aso iwa le nei o le masina O Februari lua whelua se fulu malehono Whaftai le tua o lo mwhai O na maua le awanoa le lei ua tātou toe whelua I fo I lumo le nuu ai le o tua o le nuu Ia whapena fo I lona tūlanga O le soifua manuia o le atunu E le ngata I lea, teitai mai le soifua o Samoa, I tafa e fia. E le ngata fo I lea o lunga o upenga ta whailangi, o le tātou Facebook page, I hawapea fo I le tātou YouTube channel. Ia mese o isi lava fo I fola mau o lunga, o lo o whaia amba whao ngai le social media, o lo mwhai o na tātou whailua iai. Sa au whala le lei le tua, le tua o Aper Amo, le tua o Iakopo, le tua o Isaako Masapa o ta, le tua o Samoa, le tua fo I o Israelu. Wa mwhai o na ia whaia le wawenga mo oe mahau. Awanka ko mo moe le amasisi e mawhauwhau, koe ke I fo le tai au.
le vavenga le nai whaia le atua mo oe maa uma I tātou uma o le ma o le mana waola mo le soifua manuia le nei tai au mo le nei asa fau o lea o le whawhangu ma whatei oe le atua I le tai au ma e sila ma e alai ma e vava ai atu I whafo I le matango fie o le natura o le fōwhanga le atua na whaia mo le tangata ia pangale o tātou a mionga fo I lava ia ma le tūlanga o le whatamala o tangata le whatinoina o tātou tiute o whaaleanga I le o sone whaaleanga I fōi ia ma le tūlanga tā ua o le si o manga na whaia le leie le tua mo I tātou aia e kele le kako whaaleanga mea ia la le lofo le tua I le leie a sofau ia leo vava yatu o sfurma le 5 minute o le ua te aine ia le tu lai wha mai ua whapena foi o na tawa lunga atuai ma le au nanga ale ftelenga ia whonga mua ia pole tō wha foi ia seu Manu Francis Ioane ia awa foi le wha whonga tāpua I a le atunu ia ma lola ngā rurue le ala wha I foi o le atunu una ua ngā ele lai le tai au ia ala usu ma ala seu Samoa o ala vatiute ma Faiva lo flima ia o le tūlanga lava le nā e iai o mea o tātou whaia e vi iai le tua ia ai le ngata I lea o le tūlanga le whaatalofa ia te oe le tāwhatonu o le tātou vāna nofo o pa ia ma mamalu wha le malo pa ia fo I ma mamalu wha le anga nuu ia ai mawa lunga se vi ingo le tua ia awana au na pa ia la tātou o le pese tātou fo I mai loa wha wau le tātou po le kalame mo oe le nei asunga fua le pese le la e vabai iai foe I le nei fo I aua uli I le tātou pole kalame ia o le au fai pese le fifi ia le maunga loa mua fasili I a whao pe ua au e le mea pe o le ae po ngisa ia le meta ua tātou ala whai I le aso fau o le atua e wha popo I lau tau soifua ia maso mātou wola ai mo atu la se tala mali e fo awa o le tapo inga le tunu malo tapo sa alu malanga fo I le lava yaso ia ina ia fatasia tu I le tunu ele ngata I le asina fo I le tina matua o le dei ainga ia ai le ngata I lea ia fapena fo I lisio ngā ruenga o le tūlanga o ngā ruenga le malo ia ma ngā ruenga lava fo ia isi company ia o lo o te le sao o lo o lātu mana o mi ai ia na u fo I feso soni iai ai mana tua o le polo kalambe le nei ua mawhai o na au I nātu I a te oe ia ona o le lango mai a le tātou company e lua fale mai whaapitoa I le Pasifika I le motu o Fiti le Pacific Specialist Health Care ia I tonu o Nandi ia whapena fo I ia ma le
a ai o suva I fiti. Au ina atu ia te oe le nei pole kalambe, ia wale soifua maloloina, se aso fo le nei vai aso, ia ono utou whafonga lea, ia I lātou o ali I whatonu o lea fo I whale mai. O whale mai nei, o whale mai o lo o whatino ai ia tonga fitinga whaapitoa lava, mota o tonga o le whatu, open heart surgery. Whapena fo I ma le tonga fitinga o ngase o le kanesa po o le palapala a ati. Ia, o le mea lai manatua, e le ai ni unite whapea mani to mai whape nei, e mawhai una whaini tau tonga whapitoa le ngase o le whatu. Ia whapena fo le ngase o le kanesa I tonu o Samoa. A o le aunga o le whamoe moe, o le a apa mai o whale mai te tele nei lātou te whatu pe ina, ma lātou lango ina le polkalame le nei o le Gagaifo Faiva. Ona ia momoli atu ai le savali I le tātou atunuu. E mawhai o na whaatino ia tong fitinga. Pe atu ina mai le avanoa I fo mai ata ma mai whaapitoa nei. I le whaatino ina o le tautonga o le whatu. Ngase lava o le whatu. Ia whapena fo I le ngase o le kanesa. Awa. E le tong fitinga I whai I Samoa. But it will be the first time ever to set up a cardiac open heart surgery in Samoa and also radiation therapy and treatment for cancer patients. Ala le tau o le mele. Awa o le lau in tia o tātou tangata. E taunga tā, toi mamau, ia toi lau mai I New Zealand. A lea lava I le whale mai I tawhatafo I tātou. O tuapa o Samoa. Ai le ngato fo I la I le nā. Ia, o le whaatino la o se whale mai whapea e iai ni ta o tonga mani tongtinga. Wa, o su enga ma wha maunga le iai nei Samoa. Mani tua mai nei, leo ni mai pipisi. Ai, o ngase le pipisi, o ngase o le lifestyle, po o ngase fo I e mafua mai. Hereditary or genetically. E so solo I le toto fo lea, ai le pipisi wha mai lea. Wha bo mangwana la I nei Samoa, e matautia. Tō tele e mali liu le ngase o le kanesa. Ai le ise me mwhai ona whai ai. Ia mai lātou e mali liu I ngase o le pe whawose I o low heart. E le ise me mawhai inga whaakei I o. Ta ua tele le nā vaenga ua a ngai ai. Ia mawanga I mai ai, ia fo I whale mai whaapitoa ma lātou pūlenga. Mai o te whaftai fo I olo o iai ni tamali I Samoa, ma alo le Pasifika, o lo o lote lo toi ai te tonu, manuti mea ai, I whalanga maia, ale soifua maloloina. And that is why they reached out to Gagaifo Faiva and Severe. Nei ataua. Ma whaonga ina fo I loo vai ma loo whaatau waa. E whaonga e whaatino ai I a whiutanga inga. As a public relation officer, I le wā o lea fo I whare mai ma lea fo I au nanga whaale soifua malolo ina. Ia ma le tātou whainga malo, ai maise le tātou Samoan health system to be revived and to add value in terms of treatment for cardiac, heart surgery, and also cancer patients. Ta ula ma vi ia le lofu ma le anga le lei o le tua. I nei ava no awa au te whatu lau tala. To a tele me ta o patriots. Na le winga le upule na. Samoa. The diaspora, the international diaspora of our people. O le malanga mai ma le wheta loloa I o tātou tangata Samoa I atunu ue fio le lalulangi. Sa whaatino ai o lātou wāti nae, manonofo ai, mangalulu e ai, se I o lava ina malolo retire. Awa maua ngase ia. O le ngase o le fatu, ia, po le ngase foi. O le kanesa. E tele a lātou tupe. Ua fio atu e fia malolo retire manofo mau I Samoa. Ma whaalua ia lātou tupe sa whaaputu le telo tau sanga o mawai.
al fale vela FFF langa ele ai se fale mai na te whaia whapitoa ni ta o tonga po ni tong fitinga mo le ngasa al fatu wal telo ila tola o miliongea ia leua malolo retire. They want to retire to Samoa, but they're scared because why? There are no treatments and there are no hospitals that can take care of their health when they come to retire to Samoa because of the wonderful, beautiful, warm climate and spend their money on the last days on earth and enjoy it. Toi fo yatu ile si manga malona fasi manga saya. Ia le ala na o le tō se atua i le vai aso na se ima vai atu nei. Ia vape na fo i le nei vai aso whoruntanga te tele ma le fionga le li pānemia. Ia o la ato e whatasi atua i fo i se aso le nei vai aso. Tā ua te nei vala aunga. Matei mi e mawai le ava noa. E vala au mai le fionga le tiktai o le atu nuu. Ia ma vape na fo i o na usius tai ai. Ma malanga atu. Io e whawsanga i ma whailoa i male, te tai o le atano. Si a mai fo i lona whanonga ma whata oto baila na whato whala inga. Mole anga i luma, le ala la lea. Whaftai sa mo i lau tāpua inga, whaftai i lau te talo lo o awhea ne ai. Ma amana ia ma whaamanuia mai i le pūlenga i le sunga le li i whaiwhe au. Ia lui pone whasio ma le whalitua, pastor ane pone whasio. O le ala lea, ia, e whaatalo whai ma le nganga whaalalo ia te o tau ta mamtina mātutua o le atanu. Alo le soifua manuia. Whaaftai ta talo, whaaftai tāpua i mai. Whaaftai mo whaamanuanga holo o tau whaano no manuai. Ia ma whaamanuia mai ai i le au whaingaluenga le Radio Samoa. Ia me sala wā ule tau talatu. Iwe, o te langona, o te ilo le lei. O te talitonu ai. I le anga le lei o le atanu. Ia malola tau alofa whai pēa. Ia mamana tua i whai. Ia lo uingoa ma le whatau waa. I tālo sanga mō lia. Aftai tele lava i le atunu. A me mwelo manuia o tau ta mamtina mātua e mauta malawa. E le ngā tele nā o mauta ngase ngase. O whale o tangata mātua. Ia maso o se no whoanga lava o lo tau si ai o tau. O tua asina sina. O sulufanga ia. Ai o sili anga fo ia. O ainga nuu mafio anga. Whapea fo i e kalesia mai tu malo. E fesili ia muli mai, ia mua mai. E fesili le laititi i le matua. Ai ale tō whasina sina le nāma le whato whala inga. A ta mamti nā mātutua o le atunu. Le sosia le nā. Le to mai o lo ta oto ai ina. E ese le tau. Ai tātou te whata mala. Ma tātou le sā ili. Ma le ma e a. Ise tū langa le lei. Te fia maua. Le sosia lea le to mai whaana mua o tala tuu. O mea sina. Ai maise. O langi soifua. O mea patino. Ma le wha maoni. Ma wha maunga i lou lava a inga ma lou tu ai ngā tangata po whea e te tupunga mai ai. E tā ua tele le nā mea. Ala lana, aua e te pasei. Aua e te aungatā. Ma e fo le e te le alu le lei i o e whaise whe aua lou ta mā ma lou tina. E te le alu le lei awa o lau fo i pito lau. E mawhai ai o na whasosoani i ta mamtina mātutua. Ua o vale tai fitus full tau sanga whasolo e lunga alo mō pelo lato malosi ma le lei le whaongai no lato mawhauwhau. E le o maua i ngase fo i leo le ngalo mea. Ai e alu ia i e te tala noa i ai. E te fesili i ai. E lona o langa ma lona soifuanga, le nuu na whanau mai ai, o na mātua. Ioi, e ama tala mai ai, o uso matua whawhine, o whanau, o tangata o le nuu, o lea le tūlanga o oi tono le nuu, ma le tau ainga, ma le swafa o tau ave o le tau ainga, i te tono le nuu.
se le tāua te leo mea na. Mai a vea fo I lea tala noanga, mata mamtina mātua lea tunu. Whamanatu mai ia te oe o ngafa. Ioe, o le tala e winga I loutou ainga, o whanua masuafa. O mea umana, ese le tāua tele. And at the same time, while you're asking and interviewing your elderly grandparents, our mothers and fathers, at the same time, you're doing them a favor as well. Olo e whaia fo I se ngā ruenga le lei. Maole nā ngā ruenga le lei. O le whamanatu aile. Inai ta mamtina mātua. E malama mai. Training their memories, training their minds, so that they will remember things and constantly being able to converse with you and dialogue with you. Mea tā ua na. Wha mai ka ole ni palai o so Samoa. Ale me mali. Walua ma avela ufangu vai o le ola I Samoa. Pam kufur kamale so se ngase ma so se mai. E kilingi uma makili umar kamale ya mea ngai. Ai vai mai la o ingula. E tāua tele. Ama tātu lau tala I le marketi o ia. O te savali le marketi o ia. Lau latu tala lau tupe na le Pacific Easy Money Transfer. E no wanga I lole le marketi o ia. O te vava ai I meo tamai whale o loa fo I lea, o te wawa ai fo I tamai ato leo whatau ia, leo whatau whi. O whingoto o le sami. O le mana ia o le mau ia. Ai sile I lungo lau. Nea o lo o fola I le ia ma. Wa vai fo isi koe ngai o kere I wa ai mua o la vai ai. Kere I lo pepe pero le kaukailenga o fsile atu. Ei polarenga o lea, o lea ia. A fe me o le ulu ma fola. A fa parangi la fa mea. Fa me o le flat head o faksole. Ala le ngore, fa peke ka o se flounder wa mankua la. Ole flounder. E te maua uma mata e lua I le pito e tas. Nai vai fo le longa ulu. E pe fo le e ma fola. Ono makua kala pe pelo au isi au Faiva ngā marako ingoa I wha ingoa I ole Ar meo te whatua o lau tala. E te wawa ai foi. Pe iai se whatau ia. Pare au whatau whingota ia. E se iane tamai pepa I ila fo I tutonu o lātou tamai ato huli fo le tu uaia lātou tupe mateu iai siliva. E rei loe lau ali ia. O le mea na o lau te mata ia. Se o wawa ai. Se o sumunga se o le kule ia le aise I le mele. E ai ia whingota mai ia fo ia letino. Ia ai le aia. Te le o le autafa atu fo I nai ta mai whale o lo leo kilia ese. E leo I le lātou os whainga. I le lua vai asu talu ai au te le I taunu atu I Samoa. I le vai asu no se ima vai atu nei. O le ai fo I ni whale o lo na. E te vava ai vale fo I le na o whapea tangata po o raha mea lai ke maita wina ma e vava ai. Ai pe o na ia o ki whinganga. Pe tate maua te ai sisi na. Ia leo so to tiu te le nano ta lato I whai. Na walu au te moli mau. I le mau o le atu nuu I tau mawhingota o le sami. Io. Le lana au te whantuai. Ina ia whase se ina. Le mau lai au mai e lisi au wali ia o le lai tu. Kwe mai e o a I a mawhingota o tau le mawani mea. Oka ele matau tia. Le fola o le meo le tau mafa mai le sami. Le ngata I whale. Ia, ai te wawai fo iai. Po le a le mawalunga le tau ale tangata whangota ma le Faiva po se tau tai. E te lua tala noa ma lua whetu na I ma negotiate. Tate le tio fo I le mawalunga o tau o ia.
ai atala noa fa Samoa matali ma fetu na ai e pa wale tau alan te fa tate le tio ai leanga ele o se mea fai ngofie ian mo le maulu i tua au mo le moana sau o ne ia me o fai ngā Faiva ia na tau te si le fia le lei o le moana sau o le tuunga mau ele elia ele ai fo i seisi e fai loto a wale te milena o iei o so le au te matua i o wofu e au te matua i o wofu i le te tele o ia ma le anga o le sou o le sami ai te va ai lava i aso uma fa fitai lava uia au te fa fitai isi tau tai sa mātou tala loa ma fasoa e loa mata i te tau tai io mai le atau sa vea tole nai wale ana mai se au fai atu ai vai e leo le nganga na ai au te toi fo i ma le nganga fa fitai o lo o tau fa nga ina i ataleni o mea lofa le tua tau te oa i tau te sa ili ma su el sami ioi ma whango taina ma maulu i le sami e au mai e le meole i ama le whingota e le ilo e lisi au le e ilo a au ia o i tai ai mata a ai le ia talo na whaftai i tau tai o lo tau sia le ngā tei whale ma lātou au mai o le matai ai fau ma le whelesi yaso uma, teimi uma ia mata i whe kasi se uro se whe e pewe vai le ulu o ke leo le ulu o lele i e pakamawai ia au wawai atu pei wa sui vai lau wawa ai e ei meo whe e fo lele te vai e ta te whalunga e lang viole lisi whe o lisi fe e pe wa mu ula fo ile po fenga la lafi ngi fe i da so aleu fa ko mai i lunga le kaimi ia le na vai lisi fe e pe lang me maka pe vai le lango pasivo e sa o mo ko kua ya so pe o fe e nga mo papa e wa vadi era wori ia ma tu tali e lava tango lisi to ina la tongi ane lisi fe e tono mai se le ata wa lava le wa mātou fia o tātou talanoa. O lātou fo, i lātou te tapu mai matali e tala e watu. Nei, au tātou iei pēr la i Samoa. A vea fo le nei a wanoa, e whatalo whatu ai, i le pa ia maua lunga o le tātou atunu. O loo whafonga ma tapu ai mai. Wa tele ta vale wa lātou whalongolongo iai. I lunga o le isi a tātou wala leo le whamo, tasi o ono, tesi ma le tasi. FM 106.1 in Samoa. Nana punga I kongola ka vale mrewa lele ki e kulo 106.1 a whalongo mai loa se umango pala vale aku. A whalongo mea kia. O misa aku malesisi do makua ngailu. O wapela utala. Oka ale ki lia lato. O ta milo ngai whalatai to e whaasanga mai I nei muli whanua. Saua I nā tūtū I tai I manono uta. Le aise me whale tonu. Aluanga I le atua le pata ma le atua noa maa. Io, e matua matautia. Le ala la lea, wha amanui atu ma whatalo whatu. I le telo isi whale taxis. E peila le uso ia mau hunt. Le whaia le polkalame o kota ma le whale o. Ia e ola whaasolo atoa. Ua fau le mea I Samoa. E fau I la tau whalongolongo. I alo matama whanau o Samoa lo whaia le nei ngā luenga. Ai maise. O le teimea tasi o le te ngā lui atu nei, matau tala atu nei. A lai whalongolongo le lei mai lava. O tātou uso ma ainga ma le mamalu o Samoa. I Samoa la vaia. Au ngā fau I o le tāua. O lea malangatu. Le fau I ua whaafonga I ali pule o nisi o company te tele e maise le tātou whaletali malo. Le Samoa Beach Resort I nā I muli whanua. Mana tua fo I o le no whanga le nā sata ua le Sheraton Aggie Grays Hotel. Ia leala. O le mawhai longo kongire I kālafu walau waengal nā. Ia whaasanga tuloa ma le nupi wha se I atoa mea ma le ua ma le ofikingo. Ia ma
ua avea I nei le fionga ato to o le ava Mark Went se tasi fo I te mali I longa le tātou o tanu sanga lua I Turisi ia Tourism Authority sanga lua le Samoa Airways ia lela ua tofia nei o ia le nao le pule sidi o le tātou faletali malo ia atangata Samoa manatuala o le fai e sa fanga atangata fai ngaluenga lava o Samoa o lona winga o le faletali malo a Samoa it is a property of the public of Samoa. So I encourage you to use those benefits. Ele ngata le au le ua toe lalo atoa le vau sa la ua tanu atoa I le mutia le sa o meo golf carts fo le walanga o le area atoa le I tonu ale na tu ai le mauta o le ulua I tu yana le whaingoai o mai le teimile nei o tifi ma fale olo fale olo le no fuanga dale la auto vava I fo iai o luma mai o lo tu ai pea se tasi o fale mata anga sa peilo na fauina o le mauta fo le ta ua nei o le tano tu stala ele ai se fao tasi tutu iai matua I fau masai le afa la lava tu lava le falena sa tau o le Elite Golf Club o inu ai mali toa tu ya tu pua ya mea ole lato uma le au milionea matangata maululunga e le lau tu o solo ai le fue asa ufa ya tu tasi le nei mata anga na o tupu mae ma afakasi milionea awa ole au le lei o le fale sa au nofu alu I tolu ma au whaiai ia lau video clips is se teimi o na whaangala ia le mai moa ono tau matua I ofo pe fia se lau afe se tupe na alu le whaatino ino le fale ma o se no fuanga o le amata ngofie ona toi wha le leia ma wha fau ma whai ape o se fale mata anga fo lea sa wali tonu e te ilo le leia le mea e la ngona e lau tino le mea sa tutu ai to ina ma tutu ai o le atunu I le aia masisi e fo le alu I ngā o nao le au whai pine lava ma e te ilo le lei ua whai I langi uma fo longa I can remember pau toi tu mata ina I le toi ina o tupua wetso ya e te manatu ai le sunga le mari atoa ya tupua tamasese me ole o faumuina o mata afa o le mautale e anga I uma I tangata e ta alo le golf o sui faipule o ao malo o minsta o fong of the light ya o tangata uma e ngata ai le faitaunga o tangata alo I o le tunu no fuanga le ya o le nganga le na wa te lo la tau ngo fie lava I apotu le taimi le nei e ma whai o nei alu I lunga le lato website Samoa Beach Resort at Mulifanua ya ona e vava aila I le lato numera lo iai I na whai o nei vala au iai ya ma whapena fo I ona whaonga lewa I lon nei ia o mea ia o aseta ia le malo o aseta fo ia mo tangata lau tele o le atunu e taulau na iei se pa uwa pitoa o le leifo o le atu o malanga ie o atu I atunu mamau ma wha mautu I muli whanua I le tātou hotel lea Samoa Beach Resort ia ai anga I malai ba lele po nisi fo ia anga I pu ele va ae o anga I le motele I salafai toi o mai foi ma mapu mai ai ina fatali ele va lele e toi malanga mai ai I New Zealand po Australia po Hawaii po Faiva le tafa o le lalulangi watu le fa malo mal fa tai le fionga le lipule to o le ava Mark Went ia va pe fo ile au fainga luenga I lo to wang le lei ya ma le alofa tu la I fo I
ina ua si atu i le atunu pele ia i le mai aso na sei mawatu nei. Mai, o le tātou tiu te fo le nā la ma le mtafa i oi. Ina ia wha lawi loa a seta le malo. Ina ia wha longo mai ia i le to o tele o le mamalu o le atunu o lo o tausu e ni mea anga i ai. A lea o te tala le awanoa ma le whai te toa mo i tātou. Anga i ai i wha o ngā ia le Samoa Beach Resort. Ale malo i muli whanua. O mai loa ma si au ka whaonga. Lau tā whaonga i maketi vaitele le maketi i Funga Lake. Ia malo ka solo ama e mata i mea i e whai e atinai. O walu i o le tātou maketi fau lea, tau titi o na tatala aloa ia lea. Ia mai wawa aifo i ai i le toa tele o i lātou o lo whai o lātou food stalls, ia po o lātou tamai whale o loa fo i le malau e whaata atiti ai fafo. Batu u ma fola ai a lātou o loa. Ana mea moni. Masalo ai o lo le vava ai mamata i tu ina lelei. Wa tau le to tele ia ni tamaiti fo i lea. E feo ai ma avea, ma fe avea i meo whanwingu. Ia mo ie tai dai, ia e feo ai ma puru ka ele. Tau le va ai tamaiti fa pena. Ia o fa pele ai ua urufia nganga o matua nei. Ile tau o por kalambe o lo vatupea ile ngate i Samoa a unei ia tunu i fafo. Le lapata inga ina ia wha malosi au ai le tū leio tamaiti e o i lea onga. Ia. Awa o isi tamaiti la nae whewa ai fo i lea. O tamaiti e wha o ngāsi se ele au tū lei eisa. Ma o ai nai tamaiti la iti na mawhaile nā mea. Ai au te whaftai fo i le matanga aluenga o leo leo. Ino lātou mata i tuwina, male mataala. Mataala i le whainga o lātou tiute ina ia. Whaia lava o sa whainga i lea taimi ma lea taimi. Ina ia matua tuli ai i lātou ia. Mapu e mai. Lea lo whatawina le aisa i tonu o le tātou o tino. Mai le nā tia. O se tasi leo whawhita uli tele o lo whengai, ma o se lu i tau foi mo le tātou o te nuu ma le matanga luenga leo leo. O le mataupu leo, that Samoa as a community need to work in collaboration. Ma ia ngā lulue, as a collective responsibility of everyone. Tangata uma. Ina ia whaalongo pēa, ile le ai o se ao ngā o lea, nā koti o le aisa ma le meth, pa o le maru ana foi. Ile tino le tangata malona ma fau malona whai ai. O le soifua malolo ina lei. Ia tā ua le nā, anga ia tu le maketi, kai, o le talamoni ia te oi. Tuale ilo apo fele mele sa ui nele tala. O le mātitiva o Samoa. Mataunga tā o le soifuanga. It's about negotiation. Ai alwatu fo i la ai whapea bai le whatau talo. Ia, wai. E wha se fulu pe 5 se fulu le tau le tangatalo. E ma whai o le lua fetu tu na i male whatau talo. Mali tangata e o ngaia le poloka lea. E whaile i. E hala pe a wangela i lingi kalo sfulkala. Walawa le lua pe koro. I le mawhaia na le whaia. Io e. Awa. E i mea. A otu la tangata whatau talo. Ia mawhai le whai whatoanga. E mana o whai le whai whatoanga. E wawe na mausa na tupe. Pole alawa le tua i ngā tupe a watu iai. Ai a wawe. O na mau se tupe mata aia na tanga, matoi fo i lau na manga malo na ainga. E whapena le whetutu na inga o le whaato whala inga ma le tala no anga. The conversation to share and agree to disagree or perhaps make a deal. Ioe, ma whai na whai whale, ia ala. Ke mga awala koe usu mai fukai au koe fola au kalo e mangu ai i mama mango au kalo e resi se whakau.
o i lātou uma lava o le au Faiva ma le au ngausi o loa whapena fo i lātou le au whaifātoanga e whai mā whauwhap e whetūtū na i lātou whinaunga ia e whai nei bargaining in good faith a o le mea ia e ta o le talo e matua matau tila sa uti ti e anga i atu i taptapa o whaasolo i fwai le a wala kolosi le nā i uta i ale sa se anga i atu e ta whanga manu alu atu ai sa whatoa ma whaasolo atu ai ma ta utumba ma le whanga a e sila i le awala e ma ta utia ioe a watau titi a tofu nuu ma la toa ta mai fale e ave i a lātou koko e le ngata o le koko Samoa uma ona usi ma tu i le malu le lei ai whapena i ato talo o le ato tabu o te taunu atu o ai fotu loa ua vai wa matana matua ulu tau i fwa i lalo ulu ele mana o mia se lo ngā lo lakwa e ka upe i le ulu e ma whawhaki mai mai asa le meo le esi lātou a e sila fo i ai le tūlanga mātanga o fia ma le whelandlan wai o lunga o fata fo i e le baketi o le kamako o le kukama o isi mea o pi o lawa i isi fuala au fou lawa vava ai nei ai au te lei ai mua mai au te lei va ai mua i ai te lei lopo ai i a tangata ata mamai e ta ngofi fa feusua i a meo ia meu fuala au ai nai whanau mai isi fuala au pe waiva aingi alien isi fuala au nei o me ainga ia ai ele isi o ngā ai de me ta ua ia ta te nofo ma savali ma ta vava ai i ta mam tina mātutua ia o ngāri i laiti o le whanau e fe so di uma e le whaatulanga ina o le lātou poloka ma le maketi ma le niu lātou ia fua le lei niu so se nuu e te anga i atu ia o le koko peo nai li poti nā o te iloa e te fia whalongolongo i ai ma asi fo i te tolu o mene o supermarketi te vavai a mata tua i a sula i ai mātou i le whalewai maunga i mota ma tā whangatele se i o atu o i a Frankie se i o atu me tau o le whalaua vela mai le tai au e o lava i le afiafi e le misi e mata utia le mea lai a ngai i le tātou tunu ia tasi ale o lisi vaenga tā ua lau o vava ai nei ei o wa ei meo lisi fo i e whapipi i to tonu o whale o loa le mea le na whautua i nai lava le tātou palemia ma le toitu lai mai o le whainga malole nei fai le me tau o le price index price list o le tau alo ia o loa wa umo na pasia mai ele office o le tupe pisinisi malamunbia ina ia mawhai o na vasanga tutusa ma ia whapena o na palendi lelei le tau o loa i le motele sa la whai whapena fo i tumua ia matua mo lia le au fai o loa ma le au whatau o loa ma i lātou e ona ia pisinisi ma whale o loa i lo lātou sori o le tū la fono o le tasi i mā walunga o le tau o lātou o loa wa le vasanga tutusa ai ma le o loa lava le tas a o lo o maua le tau langa po o maua fo i nu i tua mea tau le na o le titele i o sala na ua fai le malo. So the government is listening to some advice that we're giving because the price index is in control, or the price control board. O le tele yo a wala le le ya la tuai fautuanga ina ia mawhai o na whaatino le melea. Ne ngata fo ili na la o sila le malo. I le tūlanga e tala whea ngai le le iai le tutongi ina o au la fonga o au nanga ma o loa ngos, goods and tax services. Services for good, tax for goods and services. Tax. Ina ia ilo le le ia lava. Le tu ai ngā la fonga e te tongi e le tangata.
e tusa malana au nanga, service, e tusa malana oloa, product. Ese le tahua, o lea fo I mea uanga, I ele malo, ia, whapena fo I la, I le telo pisinisi e le aini o la tau lai sene, ia pa ua le stala fo ina ia maua ia lau business license and your number. That allows you to operate fai la fonga, fai ia meo, ia le tūlanga e whaasala I la tau o lo fai a pisinisi, ai e fai a whaasoli tu la fono ma fai a awala wha la tua. Ia, ona le maua uma le malo le wha manuanga tatau. Ma tala whea ngai o ai pisinisi, ma tangata tongi la fonga, a o ai la tau te le tongi la fonga. Ma se fo I le numera po le code, lea o lo o to tongi, e te le lau pisinisi. Ai mainga lau tax code, ia le tax code ale meo le venda, vo le street venda. Tama I whale o lo, vo le whatau, le papa kiu I wafu. Koe vai a mi o ngā kwakwanga. Ai o tātou lava tangata. Ai a mana malama manino ia le malo ma whaatino ia le tūlanga le nā e monitor, le upu monitor, mata I tuina. Whao ngā le tūlafono, o lewa na ia le tūlafono. Ia na umalo lea, o leo mai o tangata ia. Ia ma whaapea mai. Ma pepese lava, ua onge Samoa, ua mātitiva, ua le ma whai o na whaatau, ese a inga, ua fia a ai. Ma ua mole ma feoti tangata. Kau wawai I bea. I meo tala pepelo ua o I ngutu ma loto ma nganga ai whaaleo mai e tangata nei. Ina ia, whaase se ai ma faufonga tangata, whaase se ai whapea. O tu ua ia lava le malo, ona o le ai o sana polkalame, e whasosoani ai. E rea ngata fo I la I lea. O le mele le fai nei o le whamnianga leo. O tau nu atu o. Oka le mata o tia o le mea ui ai. Wa nofo sauni o matangata. E o e tala le latu ta I se lau lima sfolo. Ala e pisa atu le epa latou malana vaenga o le hero pipi. Fa mai sa sili o na tufa ai le tupe le kola. Va ai. A o atu la I tonu ele se me o iai. O le ala le mea o le akufa. Ai nei loa le fo I la uri malana fai ngā malo. Ele ma fai o na fai e la uri I le se mea. Ai, ua ma fai o na fai o le taimele nei. O na sila fia le la uri. O lo o iai le tupe, o lo o iai le paketi, e ma fai ai o na faso soa. Na ia se le ni. Mo le pola kalambe ale malo. O le back to school again. Ja, whaftail malo, na foi. Le lau te whatue, o tau nei pisa ma o tau whiita. Nāle ma o tau whapena ai pia. Ai le se se tali I whapenianga nai le malo lea, le atufai na atu I ate o tau. Ana o la uli, awa eile teimi o te papa I eile fono le chapipi le na whai. It wasn't successful. It was not. To atele yo sui fai pule o le HRPP, ele I ai te tonu, o le fono lea. Ai to atele fo I lato, se manu e papa tutui. Ele I fa pe nale vainga. Na oso fa alua fa tolu o tuai la uta vale ina. Ba o tilo o tuai. Na o loa le leila. Le tūlanga o loo iai. To tele la ngona ua teva ese male HRPP. Yo, na pau yo tangata lai atu ye o le au vale fi e whaalongolongo, e mata upo le whaolo a taua, fau malo. Oi, tu le pamalvanga. Yo, treason, he should be charged with treason. Well, even at tau, whae ni mo lianga o le fau malo ma le fau malo. Ya tu le pa, wal mele na whaine. La unga tu le epe whaafeita loto tangata. Ia rau tau whaafonga fo I lea I nisi o matai, maululunga, tau o loa o lea tunu umo la tau swafa. A ua tala no mai,
o le tala noa le meo le tama I titi e le ise ofu vai. Ia, tala noa nan, tala noa mai ai le tele o to ina ia ma, lenga voi la ufa se tu le epo lato mafofau. E le mawhai lava. Ona toi iai seisi suinga o le whainga malo e toi o iai. Lepa, mark my word. O tau uma o lo whaafonga I laso le nei ale a tau sa vea lea, wau avatu li poti. Leanga sa o iai mamori mau I le tele o mea. Na maua ilo uawa noa. Ina ua uma whaunutanga ma le fionga le pale mia, manisi o minsta. Sa o malanga ai ma o tilo mamori mau, ma wha mauina ai. Wha matalanga o lea mea, ma le lipoti ma I lea mea, ma lea mea. Mele sa fai. O le launga atoa. Atu le epa na amata ai le mea. O le wha leanga, ta lepe, wha leanga, so sofa, ma wha ma sofa. Ea le sunga le li pare mia. Malana ta inga o le whainga malo. O le tatu wo le malo longa, ia, to e fo I mai, wha wau, ia, lo faita talatu ia te oe. Ile nei au I le aso mfua. In this update, the Energy Minister says a gas importing facility will save Kiwis a total of about $265 million a year by reducing price spikes and costs. The government aims to sign a contract on a Taranaki liquefied natural gas site by mid-year to run from late next year or early 2028. Energy prices soared in 2024, fuelled by low hydro dam levels and declining gas supply. Simon Watt says it'll save each household about $50 a year. For businesses, commercial operators, we could see savings in the region of $75 million. For industrial users, around $100 million. The mosque shooters, adamant his guilty pleas to murder, attempted murder and terrorism were irrational and wants them reversed. Brenton Tarrant addressed 3 Court of Appeal judges in Wellington, seeking to vacate his pleas, claiming conditions in prison put him in such a distressed state he wasn't fit. He's serving a life sentence for the 2019 killings. He told Christchurch Crown Solicitor Barnaby Hawes he was able to engage with health officials and lawyers in that time. They didn't have any communication concerns, nor concerns that you weren't following or understanding. No, I've never claimed otherwise, I don't believe. Wellington's mayor will today discuss a potential inquiry into the catastrophic failure at the city's water treatment plant with the Prime Minister. Partially treated wastewater's pouring out to sea, with biological materials still being removed and damage assessment continuing. It could be months before the water's considered safe to enter on Wellington's southern coast. Andrew Little says the biggest question today will be what caused this disaster. My preference is for a ministerial inquiry under the Inquiries Act because I think that's going to give us the best chance of getting all the relevant information from all the players who have a stake in this to get the best conclusion. That's news. In sport, the Seattle Seahawks have won the Super Bowl for a second time. Seattle reigns above them all in the NFL. The Seahawks, Super Bowl champions for the second time. The Seahawks have beaten the New England Patriots 29-13 in the NFL showpiece in San Francisco. Chris Gotterup has holed a long birdie putt on the first playoff hole to win the PGA Tour's Phoenix Open and claim his second event of the season. Ryan Fox finished 24th. And the Breakers have announced former Perth Wildcats CEO Troy Giorgio as the Australian Basketball League Club's new CEO. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ipili oe ile anganga
Ia lana wa utou whaafonga mai I le pese o le vii o lo unu mo taa ma le whaatonu. Ia wa fōi ia le fio ngā le matua le to whai ono whapea fōi asi mo le pātū. Ia ai pui le launga I la ua ta mapua manong ia manu ma le nofo I tu a inga ia fuata. O le taua lao la utala noa atu I le mea lea o le fono lea le HRPP lea na whaia I le asfareile na si mawai atu nei. Lea na o iai Samoa ma au maita wina ma mori ma wina ai. Le mata utia o le launga whaolo a taua a le to ino tu le epa. Whawhiita ai ma whawhi ino a I ai la ngona o tangata. Ma fua mai lea. I le loto ti ngā. I le leo siu sitai I le poloketi a le malo. Ma le to e sui ina e la uli. O whainga whaavae ma tū la fono. A wala. La la le beo o tau whi ei whapena. O na talo ai fua la ia lea. O le fono e au mai ai matangata I le o to iaini o la tau nganga. I le mata upu lea. Pau o lea o le atufa le tupe. Le se lau 5 se fulu tā la. A e whaape nā foi I le wha se fulu ma le 3 miliona le nupi wha ma le lato wha pasene. Sei sila iai. A o upu ai e tala no so o iai tui le epa. O le anga sala sili o na ino iai le atua. O ngā yo inga ia whapea. E whaafe aina I ai tangata. E whaafe ino a I ai tangata. E whaatupu ai le ita I loto tangata. Ma whaamalo ma ai le whaalii ma le fia o tangata. Ia lela, wa talo nei le fono. Wa mai isi to ina mātutua. O lo se e suafa te tele. Se avatua se whateita ingalanga I to tele I la tōna launga. Lele maua umai le video. Ma o tantonu fo o lau tanga I masilasila I ai. Le fionga le li pale mia mo nei loa ai lea. O I la tau o fo linga o mata o ngutu. Ma upu a tangata. Le sto ina suafa tofi lau. Tu lou wale suafa tofi lau vai atu. Le to o lii. Ma le ainga iwa I ai ainga le mali e toa. Tu lou salvalas. Yo. A o upu na whaia lesi tau ina matua le nai sauru world chair pea ua motu ea pe le lesi vai mo. Upu peo le tangata fo le e malosi. Ma ua matua te tele le malolosi o na maso malona. Malosi anga. Fa mai, o ai le nei tamaititi o lauli. O ai le tamaititi. O le winga le pulna, o le siri, o fesa wai, o fesa na ainga. O le aso na tupu anga. Fa mai, o le tamaititi le nei na ngaoi mai lava o le titi. Se tau sila iai. Samoa. Ai whai les tofi lau. Ale tofi lau foi. Sa a vea foi ma pale mia. I le tula I mai le nawa I tau o whai I langi le fōlau. Ai vai upui. Ai ai so fatu po so wate. Sau le mea te nofo ai. Se sila Samoa. O tō whafonga iei le oval valeo ma le mafia fio leanga le mafau o iai. Ona o lea. Wa whaafe ai e tu le epa loto tangata. Lea lava le mea la auli ua ngalo I tangata nei. Pau ala swinga na whaia la auli. I au tau longo mausi ustai iai. E le to e tau muli. De malo le nei ni whainga whaavaya na au tau whaia o au tau laki. I le taimi mua. Na fofola atu ai le kapeta o le poloketi o le tasi le miliona lua sifon ma le tasi. Na manatu ai le whainga malo ala auli mafia me. O le a teitai fono le whaipule tu lai mai I lona I tu malo. Peitai. Na I loa ai
I le whaasolonga mai o le tausanga mua lua ma le tolu. O pisa lava whaipule, o le tu malo. Ai maise I lātou. O whaipule o le HRPP. E pisa lava I le poloketi. Ma tau ma whai e whaaleanga le poloketi. Ma whai I tangata o le lātou I tu malo e pepelo la uri ma le poloketi. E le ai se tupe e whaanga yo I le poloketi. Aia. Wa matua te. E tilo fia I le ao tea. Le alu atu o le camera ma le TV. Po e le iai le saini le whaipule le HRPP luma o le lalolangi ma tangata Samoa. Ma whaasala lau le news. Le saini ale whaipule o le HRPP lea e tai whono. La le talitonu le namea. O le lua se lau afe mua na whaatofu sia alo ato ai. I tu malo e limas fulmaltasi au fia ai outou uma iana tai whono. O le HRPP poloketi o outou I tu malo. Ea, se pepelo le nā mea o whai e lauli. Ti ngāta lingo lauli, I le whaalongo soo. O tau mai le nā mea e pepelo le poloketi e le ise tupe. Aia, umal tausanga mamua aluatu le miliona. Sau tamisanga lua, aluatu le si miliona. Lona tolu, aluatu le si miliona. Ai vā lo le whangatia. Ile a inga o le whatuatua I le atua Samoa ua tas. A oele ala, e te wala au I lau tu malo, o le matua pepeloa. Na e whai foi o I lau I tu malo. E le ise tupe. Aia, e matila tila lau sa whai mai luma. Ka pena foi tula epa, mai lato uma o whonu whau. O te whono mai lato uma sa iai. Sa tofu sia lava outou. Le tasi tesi ma le 8 miliona na totoe e wha mae ai tausanga muli o le poloketi. Lea lava na toe au mai I le tala o le poloketi o le luafelua lima, se o luafelua ono. 1.8 million left to make up the first 5 million tala of the last budget. A lea lava e pisa lava. Wa pisa nei whamailo malauli. E wale leila. Yo, whalonga mai lauli o tala no so o tua I lea mataupu. Ngau tala tonu foi o ai se mawhauwhaunga I leli I pāremia. Pea tau ena whaile mea le tala no so o mai ele I atau sa vea. A vesi tangata nei mal poloketi. Se I ese le te whono male. Na, au sa ona leu ta vatua. Na e tau te whaafonga fo I ai le tele o taimi. A o le liu la oli sui malona mawhauwhau. Se I ese le te whono. Te le sui ele mawhauwhau la oli. O ulava mana tuna tunga I se mea te tau na whai e whaate I eila wali ia. A e mo e fōleata. Ua whao ngā sao e la uli le mea le nāna o avatua. Te le isuia le tō whai le whionga I le pāremia ma lana whainga malo. O I lātou lava na lātou whaia le whai unga nā. Ai, te iane, ua tutusa le leia ma lau whaasoa. Whai atu waipea. O mai loa ma le pese a la uli. I le taamilusanga lo na lua. Ai tātou te le io. I le whainga palota. Nā le pese a la uli. E umalo lava le whainga palota e toi tūlai mai I le fast. E o fo I le Take Me a Road Show. Bo mana whai loa to la uli le mea le apa. Le mea le apa I le whanga. A le afore kwa ngā pai, a le kwa ngā pulu le la whaonga. Ia pālo malpulsila, se I uba ese matofi. Au atu tangata o le panel o meo la wia atu e whatala noa, ai whamai. E le whatala no ina mātou, o ai nei ta maiti lau la lango, tu lou le whaafonga Samoa. O ai nei au vale o ta maiti,
Fa vale le ia o onga ai o mai e toe fa tala no I matou. Wa to talana. Yo. What mawulunga o matou fa I longa mo matou to mai manga va. I tuli mai nei tamait. See, you didn't adhere to the principles and the guiding rule book of the second time around. Yeah. Yo. O tau telitonu mo tau tutu malosi fatas. Wapea. Tu sa pe tātou te lea apalai. E sui ala mawhau la uli lango lea la tātou. Te te e atu e le matau pulea. Matau lea ngai nai le malo. Ai le lua. E le kia i e la uli. Ngā ole aka e o la uli. Lewa na mawhafsangai. Whalua whatolu na mawhafsangai. Ma le fionga le li palambia. Mai whamalo mwhaftai le malosi o loo tu leia tu ai le ngā ruenga. Na ia whaalongo le atu nuu. Ma tātou siustai, ma tātou ngā lue whatasi. O le mea tau le nā. O le saulanga le nā launi. Ina ia whaamara malama mea e whina ngalo maloto tangata. Angai mai. Lea la o tau feita nei. Me wo soli tu la fono la uli soli fa vai. Ai wo oba no fa ma lama le mamalo le tu no fa fonga le. Le ai se meo le fa vai papa o Samoa. Ma le tu la fono ma wo lungo Samoa ya afia ai le fa I unga la uli e toso le tau filima. Ma toso ese. Le tofi tai fono ma ya te o tou fai pule. E o la fo I fai pule le fast. Yo. A leo si stai, o le mea fole na e o iai. A lea foi ua au mai le tala fe mai, e le ma fau la uli. I le tuu maa ua lalo le tofu fai pule o le tu malo. Ma le mea ua ave iai. Aia, tali la uli le matal no. Ua utau sile le maa ua lunga tele o le fola. Ua momoli o tau te se e iai. O le nufo o le palemene. E leo o mea umai whātua I nai o tau o le palemene. O tau o sui whai pule. A lea la ua whai mai lo lauri. O la ia se ei le mea na tau manu malo mai ei le palota. O se ei mai ina. O le maota fono ma le fono maua lunga o le fono usu o le atunu maua lunga atu. O le fono whawai. A le tu malo. O se fola maua lalo tele. Ele to soa mai o tou le maua lunga o le mele na tau teo mai e wha ele e lea I lalo I. Tu mai le proketi le tu malo, I alo matama whanau le tu malo. E wha tua ina, wha tino. A o tou, o e whai upo le tu malo le palemene. A into loto, sa iri mai manisi tupe wha popo, tupe I e wha ngā. E alo matama whanau. O loa aia le fono whaavaya le I tu malo, ma le I tu malo. So ia tau te tala pe pelo ma alo whanga. Nio e. Wau tau loa lele, ia le ngata. O sui maita ngata. E o mai e tai le proketi a le fast. Ai o toi whao popo malisi miliona I lunga atu. Ia. Wangila ia. Fatua e whai elber fia poto male. Fia wha maa male te mai. Ia la o te mai. Leo wha me wole wha msinonga. Oi ave mamori ai. Le sui. E la uli o tu la fono. O whainga whawai. Ia la o whai atu. Toi e latu malesi vaenga o le lato su. A temporary injunction. Ia leo ingo le mea le na. Awa toi ma le lato ta ofi. Ina ia aua. Ne I tufa ina ni tupe. A ole au mea sesi whai unga le whamsinonga. Awal mea moni al mea lena. E fe sili loa. Ne whamsinonga. O ala ta I ala le mea lea. Ta si tala la uli ma le fono ma le committee whaavai steering committee. Sui. Wa umana sui. E pule el malo. O le poloketi el malo.
Io e, mātou te le tau muli whaabali o tau mana onga leanga. Usta I mai mele whātua le malo. Io e, o le mai maunga le taimi lau tala sa o le tala le na. It is the government of the day. It is the policy that was set up by the government of the day. It was the project, $1 million project, now upgraded to $2 million. It was the project of the government of the day. Nā lale mea tau te isu ai fua. Ile mea o manao iai la auli ma le steering committee e sui ai whawai. Policies and protocols and conventions. The pathway can be set up today and can be demolished tomorrow or straight away. I leo ni whainga whaavai ia. Ale whaavai papa o Samoa. E tau sa ili ai se lua vai tolu. E pāsia ai le teu ina o se mea. Se tu la whono. E tu sa ai ma le whawai. O le maa lo tu to tasi o Samoa. Malana tu la whono maa walunga. Le whola maa walunga le na. Aya, nothing. These are just policies that were set up by the government of the day, and they can demolish, destroy, and change them as they feel. It is talana. Ale walanga il famsinong. Yes, if I told ya laudio le lau il famsinong, lo avel tangi la fa mai tala laudio, mai ya au to wa ya ta wale da ba ka laudio, mai good luck. We'll see you when you come back. Yeah. Ole mali le na le mea. Le la uto fa fonga ne I upu mata ngana la lafo. Ile fono sa fa ya to te va tu. Nei ta mai fai pule lava no mai. Aya no mai ole alofa ya tu le pa. Ina ua va ya tu o le mala le mea. E tu le lau mea vale. Na o le mai maunga o le taimi Samoa. Tau te whaatau te e ai le whaamanuianga. O lea ua whaa. Pepe mai whaa penei ma whaa malu mai wana ona. Just a matter of time to put it into your account. Au tau whaafonga mai nei. Ona utou toe la ngona leo le musumusunga le anganga ma utou whapene. Tau te tau whaif te e lava. Te e lava. Tali le nā whamunuanga ua matu. So ia le tai se ina o tau loto ba mafau, it will never change anything at all. E le toe suia ai se whaiga malo. Ala le foi o vavai atu. Ia la tātou toi o I whainga panota la iti. O le memoni, nā o le atiri ai o na whao popoina, o na whoa ma le whainu mera, o le whainga maloa lauli. Tautonu e leo tala nau whai atu. Ia foi la o toi talanoa tonu taupu lea. Vaisi ngano mumua. Le whitauinga le la whitau iai, motu apua. Papali'i Henry papali'i. Ia malo uso. Ia oi. Wa le si uso foi lea. O le uso foi o papali'i Henry lea o loa tau sanga o mafuta. I mea whai le ainga nei. Ma le anga le mai o papali'i. Ie wala au iei le atua le nei. Ainga le ai asisi o iei. E sulu lava ia papali'i. O le uso matua foi ia te au ma le matino whaavai moso. Le tō wha ia valasi, lua pita whanua. Nau whapene atu valasi, talo whai. O le a whatasina lou tangata matua, oe le uso matua. I au mamalu, o taulangi, o paia,
i sa mawhainga. Whaaleanga nu. O to finga whaale tala lei. Wa tilo fia mai lo atu a Samoa. Le fe mau wai o lau whaato whaala inga. Wa ele malolo ma malolo ai whaatamari. Ala toi oso fo i o iatu le epa. Na la lau nei mawhaitala leanga i ate oe. Sa ele SNDP sa e sau le fast. Leo tala no atu whale uso. Mai mori le tala no le vai atu. Nue wa tuaina avelo wingo i tua. Se manu ele eise pālota e whaia. Ale tō whaia motu apua. Mai e te tali tonu i la utala lea la watu a whaafofonga Samoa. I le mea e o i aile māta ngā. O ni whainu mera o ni pālota e te maua. O lau whaalinga le nā i a te oe. Male alofa tele i a te oe. Ave ese lea māsiasi. Alu e tāpua i mai. Lea wai loa la e toe e malanga foi. Ma e toe e watu foi le lai tu. Ia e whapena lava whainga le polokiki. Ai au te whai atu lava uia. E tasi ale tā ina o le whainga palota. O tau sila sila. Iai. O le mea māta ngā. Ma le wha maasi asi tangata le mea le au. O iai le palota le nā. I le mamao i luma o le mua. E whainga tāfo i a te oe valasi, ona toe tau ana wina langona ma loto o lou lava ainga, ma tangata o lou lava nu. I le matua i tilofia ma ua ata ngi ai. Lou na nau i le tofi. Wai le alu ai la, e te tamo e mai lalo le supo. Ale fionga le safa pito. A ua e to e kami sa step mai le valea, e to e alu fo i atu le epa. E to e alu le cha pipi. Ai se a lava. O le atu maua lalo ai, lau tangata ma o tātou a inga le e kalesia ma so o tanga. Ai whafonga mai, I la ua ngani atu lea ma le tua lalo lea malas. Taid sila fia. E mawhana le tā mafta. Mai o te tatalo i a te oe. A whai o iaia ni aso o te toe e mawhai iai o na toe whaui I tua lau swafa. Ave lau whaamanuianga. Ia papali I e tu la I e tau ave. Le tofi o le tātou I tu malo. Ai a whai e te fia inu pea I le maasiasi ma le mātanga ma le tau valea. Wa ai mata o lau tō lua ma le tā whanau. O tātou wainga. A wai tasi ale manatu o tangata, lalma o toi aluai. E le mea lai te mana oi. E ai le mea o lo e mana oi. Manatu fo I tangata, e te fia fai mea. Wai toi mana oi le oa. Ai e te loa le lei. E le manuia le atau mawhai. Mai le manuia foi le vaenga whau whai ma le lato te tai o le Europipi o toe tau mawhai atu I a te oe. E u nai ma tū lei oe I lalo le pū, paulo loi o le pū le la tū lei oe. And you remember very well, every prediction that I made during by-elections in the past will never go wrong. And you're listening, listen. Whawhonga le iai, ele, o le toa le upu leo te batua I atu. E pēr whalonga mai I lo uso leo tala no atu. Au, ia na I tū lamana I aso o tutoe. E whauia I tua le mea lea. Alue ave mama I tua lo suafa. Au o te toe whalave lave. Wal mele ta o le whaleanga palota. Whalave lave palota awa e loa. E te le manuia.
Na o fa yatu. Le ia se mea o te le vavalo iai. Ma ou a vatuina. A o le i o i mea nei o whainga palota. E la o mo mua tu lau tala i le tātou i tu malo lea. Ia le nā. Tasi le nā tama. O le vaenga o le lua vai tolu. E mau e lauri. Sau ma sa fatatas. Tu e wha popo le si whai numera. A whai e malo mai ina. Ia tonu mawhono Claire. Ai la lata iei mapalota. A le si sui ta mai tai o lo ta mo ina. Lua sui whai pule. E o mai ina. Ai le ngata ile na. Toi titia o laua tuloma i la touia uo mai. Sui whai pule o le hero pipi le la o nei. Ioe. Na o la lango ina ia maua le lua vai tolu. O suinga umai mana o iai la auli e whai. Te le tau whai atu. Wa si la fia le lei e whai pule ia leo te tala noa tuai. La la vevesing e la o. Lewa sau. Whabatala mai le ataua. Ia whai pule to lima. Peto ona foi. I le to iei ni o lato so tanga mani o lato pi tanga. Ia tu le epa ma le hero pipi mani lato toe. Mani o lato tonu e toe whai. La uli will get 2/3. Mark my word. Mark my word. Nau tōtal tonu la ia le iai. Langa o lo malmalam. Malei loa whatau wa ai mea nei. E lo loto. E lau tele. Mama mau la wa ai ai mea nei. Ai musu mai le nganga. I mea o te tau tala atu ai ma whaali atu. A o ina whaia mea nei o filifilinga le tunu. Aisea. E moe mana tunatu. E moe ala ala. E mai tau mea. E mai tau ili tala. E mai tau ili langona o le tangata au te tala noa iai. Ele se tau whaafefe la le wo whea tuai nei. Wa o te loa, tai ao, talo le whono ale. Ale hero pipi. Po ai tangata ia wa. Wa masalomia. O le a o la lango. Ia le fionga. Ile li panemia malana. Ile ai masesi e tue tau tala ile bata upule na. Pau ale na o la tala leo o whaiatu. Don't you worry to lepa about gaining 2/3 to change any part of the constitution of Samoa. I'm telling you. No, listen to my words and read my lips. The 2/3 will be accommodated and will be found to change anything. Ai mai se tu la fono ia luas fulu. Te o tau tanga i masila i le whaamasinonga sa o tu la i atua i le vai aso na se i ma vai atu nei whanua maswafa. O le nei a inga. E le ngata, ua manu malo le swafa tanga lo matua, le swafa muritalo leo ua ui matofi mai ai le nofo muritalo le nei tono le nu. E sa lua fata. Manu malo i ele mawhanua. Ai o le teimi e tui nā tuai. O mātou taulangi ma whalu penga. O le nuu le nei o solaua. O le nuu mawai. I leo se tua maota o sa lua fata ma lufi ma le anoa maa. O le nuu tūto tasi e mawai. Mai i le amatanga e o le ngātaanga. Mai ai o na taulangi. E iai o na whalu penga. E iai o na tapa au ma o na whale uporo. E iai lo na mata whanua ma lo na si ua whanua. Awalongo le mai o tau na le tātou i tō malo le anoa maa.
La le tala, le saunoanga le fionga, i le pelestene ma le teitai whono o le whaamisinonga whanua maswafa. O mai le aso sfulu o le masino leo apirila. Sei fai atu lau whaio. I le mata upu lea langa lera. Ai o ma ave le kopi lea. O lau whaio ngana whai i le mata upu tai whape nei lava. E tu tusa le lei ma le mata upu na whai e lau whaio nga. I le whaamisinonga whanua maswafa i tua sivi. Me e fsosori fai tau lo ia i le mea le nā le atupu. O wheni mea e ma lo le ainga. I suafa. Ma lo le ainga le whaamisinonga. Lo ainga. I vanua. A le whala me lave tangata. I le mātou whalu penga ma le mātou taulangi. E le taula e le suafa le tau mai I vanua. Ai whala me lave I fua I taulangi o le mātou ainga ma le mātou nu. Ia le mea lana la uo ni ma la walia. Na o tangata e ona ia suafa e ona ia ele. Lātou te māra malama le lei iai. Io lātou taulangi mo lātou whalu penga, ma whaalanginga. E io lātou tapa au tausi e io lātou whale o polu, ma le whaavae o upu o le lātou lavanu. And it makes sense. Oi ke le me ke whai inga le suafa, e ke lola upu e winga le suafa lea. E ke whai inga I whangua, ai ke sau ke isuisu mai I ke whawhia poko mai, e te whai upu ma taulangi o le ainga nei tono o le lātou nu. Alonga le mai. Ma o lau lui tau foi le ia tau. Le Palestine ma le lau wa fono ma le komiti fa foi o le asocia lo ia o Samoa. Ioi. O se tasi o itu leana te mai ia te mo lo ainga ma le matu itu. Te tai mai ele tasi o li lo ia le asa Palestine le famsinong fanua mswafa. Le sunga ia fuleai ropati atila. Lau lui la ia te utau le Palestine o le asocia loia. Le ana utau si la fia le lei le mea na tulai mai ia atila. Fepuleai ropati. I le fao o lima matu ia. Na ia fao ngā ai se atingi fangu. E fai maa upenga. E fao o lima ai. Ma matua tae tae le ulu o se leo po. Ma nuti ai, ma tanumi ai tingi fanguru. I lea tingi po o le ao lea lava leo po. Avel fam sinonga, District Court whaia ina. Ave lunga le fam sinonga mawa lunga. Whaia ina, wha mauni le fam sinonga. Ave le Court of Appeal, whaia ina. Tolu fam sinonga whaia ina lava. Ao lea lava se ei te tonu. Ma whao ngā. Lona lei sene whaaloia. Ma lona tusi pasi e whaatanga ai. To practice his practicing license. And I'm challenging you right now, the president of the Samoa Law Society. Why aren't you reacting and acting accordingly? Lala me ule whai ai, la se whaasalanga o le lilea. A lala me ule wha manino mai ai. Is au tau press conference, tau press release. O ani ai inga wa lai o le whai whapea, ma tu tala noa whapea le mea. Na mata upu la wali ia. A ole amatanga o matou whaamsinonga, ele I ai, se whepule a I le tu o manunu. Ele na. Sa au tau whaafonga iai. So la ua, sa ni atu, manunu, whapea fōi, I le vaenga, I sa lua whata, maluflufi. E tula ia ne oe le sia li I leo, whawhia poto leo sa mga pea. Tula ia ne, masi I le lima mawhai atu I le fionga, ia le sa tele rapi. Wha malulu atu, o lona I tū lea I fia whaulu lana I tū le whaamsinonga, le asol nei, laltala le whaamsinonga. Sao no manino lava le fionga I le aloli. Le sa tele rapi, I le kama kiki fia pokolonga. I laki.
Wa na o lesi aso. Na mātou whilo i nā fui. Na whai lau tala. O elis tangata wa lewa na te tauna matua. Lea tala le sa te rapi a oi le asol na. Lea ngale me mata ngāo mo le whawhio poto. Mo le whawhio ula. E so sofa le whamsinonga. Lea tala le fionga i le presidente le whamsinonga. Awa, tu, no foi lalo. Ele ei sa witu, mai le fatanga ina sa witu e toi whaile tebile nei. Ele mena na e tau o le mao le fee. Au tolu ia so sa iete loia, alo whangia. Lau talo sanga leo a watu neima le lui tau. Po lale meo o le mawhai ai o na whai se mea. Ile li ilea. Fepolea i lo pati atila. Asia. Ele mawhai ono tō ufi wha manungase mea whapenei o le popula masila sila le tano. And that is my challenge to you, the President and members of the Law Society of Samoa. Why aren't you putting out a statement of why you are not dealing with the former President of Land and Titles Court when he has been convicted 3 times from the district court to the high court to the court of appeal. And he is still carrying his license, his practicing license as a lawyer. Nalala me ole whai, se mea. Whaalele mai se tau news item ma se tau news release ile. I se teimi lata mai. E whamani noi mea nei. Otherwise, other people will be asking the same question. Whamaloa tu lea tunu ule whafonga mai. Io mea o nai talanda ole. O le taunu watu i Samoa. I le lava i aso. O te taunu watu i se teimi sili o na whaale tonu o le talo le tau. The weather was unpredictable. It rains now. Timu. Tasi le tu la ai oso mai le lai te whaalonga ko le a mu. Lo pau mafo e le maloso le la. Ele atoa se teimi te i tu lai timu ai. Ai papa ia mata o vai ma ngā vai ese ma vai tafe le atino. A vele nei teimi. Nau whalongo le vai aso na se ima vai atu nei. Na matala noai ma le tō whai a se umanu. O se tasi na te iloa se li televou na ta whea mai na. Ai ta whea tonu ai lo vai tafe i sauni atu. Wale vai le na. Whamai o le vai sua uli uli. Ao i na pā. E tā whewhea ai te ngata. Ai le ilo fo le teimi e te whea ai. Ai wau te ilo taunu watu i Samoa. Ai whāto a o i loa ai. O le li i lea na te whea i le vai ma ua maualo na tino ua maleo. O le tama asi o utua whawhine i a sinave se nosa fwati mau. Ia vela nei teimi e watu ai wha mai senga ma wha mawhanwhananga. Tua fine sinave, ma le tō lua, ma le whanau, o uso ma tua whawhine. Ia, whapena fo i le tamaitai o mona, ma si ona tō lua. Ia, ma utou umalawa o le tātou a inga, iuso, tua ngane ma tua whawhine. Ia, ona o le tūlanga. Na te whea ai, ia le tātou o te lii, ma malemo ai, ia, ma umai lona ola. So condolences to my cousin Sinave for the passing of her son that was drowned at our own river called the San Yatu River. Yeah. Avea fo i lea mateimi tātou te matua. Matei tū i nai maoni i o tātou whata mala. I le tele o le swing o le tala o le tau o lo o iai nei. Ia ma ua whapenai. Ona tutupu mai whalawelawe. Tele ala vaenga o te fia tala noa iai, ai maise o le suasu enga le coroner po le pule o maliu, ia ma le pathologist po o le na whaia le tautonga.
O le tamaita I le sunga ia pali I figao sia, po sia figao. Awa, na mai le ulua I tala ale sui le Radio Samoa, ale tofa ia tumnuvao autanga vaia, tipi autanga vaia. Na whaalawi loa ele matanga luengo leo leo. Ne ulua I suenga. Aite, ua whaasalau loa ele isi fo I vaenga o le tutino leo le Global News. A la fo I le whaasalau ngā ale Samoan Observer. Ia wa salalau nei le tala. Ai lalo o le tulafono o le Coroner's Act lua afes fulma le fitu. O lo manino ai le au mainga le tulafono le na. E le mawhai lava. So se whalapu potonga. Any news outlet, any social media, mainstream media outlets, ne ai masisi, whaatanga I lalo le tulafono le na. O tautonga o I latou, o pule o maliu, ai maise, o le fo mai whaapitoa, na te whaatinoina, ia se tautonga whaapitoa whapena. O lona winga, e tō tele lala au soli tulafono le iai, o le media. A oina mafua mai ai. O I unga o tautonga whapene o maliu, mai le coroner, the pathologist, it wouldn't be made public. It is just for the family's knowledge and information. Yeah, it's a doing a million of aini. Ile vavayatu. Ile tule mayo. Whainga palota lai titi lea wa tātou tā pena atu ne iai lea solua sifurma fitu o Februari. A solua sifurma fitu o Februari le whainga palota lai titi le nā sa whatatas. E lima sui whatutu e toa lua ia sui tina mata mai tai. O sui mumua o lua I le poumisi o le tane. Sui lona lua ta whafuna I anapu o le sifo I tane o le ali. Sui lona tolu ta whafuna I fui maono mimio o le tamaitai. Sui lona wha tu inga mala vai silika wa ainga tu inga mala o le ali. Ia male sui lona lima leanda mawhato a mamoli ane le asfarele na sei bavaya tu nei. Tunu mafono Claire Titan. Ia, lena. O le tamaita I foi. Mai, o lo fesiri tangata pe ai se ale me uto tele ai tele sui. Au sui uma le chapipi. O le fast. E le sui e tasi ale hero pipi. O le talitonunga na I ai mamafaufaunga. Ina ia anga I pea e whai le palota tusa lava pe spiliti ai le palota ina o le tā ua fo I le nā tusa o lea o tātou te tā alo le tā longa lea o tātou maan malama le tula whano malona taununga a whai la e tula I mai ina mamanu malo ai le tamaitai o tunu mawhano Claire Titan. Ai tu lua I ai ia seisi fo I tamaitai peo na tula I mai ai ta whawhuna I fui maono mi mio o le uso le nā o le fionga ia anapu seve fui maono te ia lona winga e o ina tā o to lua le seunga I mamanu malo le tamaitai o le sui fai pule o le fast to e so o mai ai mani pasene e tu lua mai ai ia seisi tamaitai pe tu tolu fo a lo o va la lata pe a wa yo tamaitai ia ono mau mai ina
ni sui se to lua o te maitai. Pe a whai e activate ma whao ngā ina. Le mata upu o le formula o le 10%. Ja. Tātou nofo matalia ma le fau o whai atu. O le sui leo o tunu mafono Claire Titan. O le sui leo. O le sui mai sa mai sa tawa. Leo lo iei tawa ma whemata. Mai o tonu foi. O le nuu leo le tu malo e sili o na te le lana lola palota. Mai so se sui lava e langulango ina i le tu malo lea e iai ia sa tawa. E malo. O i fo i no man malo ma iai le fionga i ngaftasi a fimono seve a napu tei. Ia peite iane on o mata upu lava tau whaam sinonga. Lea na mafua ai. On pa u le tofi faipule ma le tofi minsta. On le mata ngā ruenga. O si o manga mapuna oa. Wha le natura. On o le whaam sinonga na i le vā. O le fionga a fimono napu sevete. Ia ma le tofai a lea ana. Rani Borsini. To e tala nofo i mata upu nei lea so tai au, o lona wi ngā e tiu tilo tuala ia. Ei ulava in tula i mai ni whainu mera. Matosu matasi fitu. Yelena, if you look at the numbers and if we break it down, you might see a change of the setting and the shape of government of Samoa. I le tolus fulu ma le fitu, po le tolus fulu ma le ono foi. Sui usifono o le alatu mauaina no foa. O le pati ma le whainga malo a le whātua tua i le tua, le tas. You know, sfulu ma le wha i le tolu ono, sfulu ma le wha i le tolu, sfulu ma le fitu, po le sfulu ma le tolu anga i le tolu, sfulu ma le fitu. Po le tolu sfulu valu foi. Se vainga whane mafau faulu na iai, ia pe a tātou tilo i whainu mera. Tawalunga atu le so, o le so le tai au le la, ia lea na whaatau tō ina. I tasi le nei mataup. I le o fua bai tō le lato wisu le me le manongi le lei mai leise lato whi au iai. O lea, o le tō fia ina, o le fionga i le lo i sili a le mano. Pe pressure mai ia papastui malana vaenga le hero pipi fa pea ele fea mai le fa maoni le tofinga watu ina tuai. O le lawyer city le fionga ya monga Precious Chang. O le mea le na, o le mea tu maoti le na, o le tofi e faya. Ele fionga i le li pandemia malana cabinet. Yeah. Ja, o le mauta o le fionga le malu le malo, le tai ona le lai, ni niva mapuni a lavaa, le no whanga fo i e fio ai ia le whare fio alii, ia whapea fo i le tolombea a le mali e toa ma le whare tua masanga. Ia, ai maise le mamalu, ia te ohe sa le upolu. Mauta le nā, ni niva mapuni a lavaa, na whaatau nu ui nā ile whaatau tonga o le fionga i te maita i lo i asili, ma o se mita mitanga le nā, i le vava i atu fo i le fionga i le te maita i lo i asili, o nā iona mātua, ia whape nā fo i le ia o uso matua whawhine, tuangane, a inga, woma e masani, o e pe le ma au mai ia mai se foi o tau ainga o e kalesia no o mai tu malo ia anga le ane le tua ina ia uli masao le fa moe
I le folaunga le atunu ua I a ao o le tamaitai lo I sili au mai ai le fautuanga sili o na taua fa le tula fono e lima tai ai le whainga malo a le fionga le li parimia ma lana ka peneta ai maise o sui o le parimene o le malo tuto tas la unga le so le sunga I le li fomai Reverend Dr. Latai I le taua o tamaitai ai maise o le tamaitai o ruta o le fafine nu ese ai saia tausi ma le whamaoni I le tinao lona to lua ina ua maliu le tamaitai o Naomi o le fafine nu ese e le fia vava ai Israelu ai matautia mea na whaia e le fine nu ese e mana tua e le ainga o Israelu tanga iane ai o le tai ia sa safini iu I le tofa ma le whautanga ma le whatofa la inga ala ua fionga maunga ma te talo ina ia toa le loto tau ave ai ia le tūlanga o ngā luenga a wā le tūla fono ma le fautuaina o le tātou malo a maise le fionga le li parimia. Toi 2 minute o le tāleo le I tūlai ono ma vai atu ai fo I le atunu o matawalunga o seu I whanua le tātou whamoe le nei aso ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Whapena fo I Faiva o le tō wha. Seu manu Francis Ioane. O ta pena mai le to le sunga sau seu whanua tau ave le tātou ngā ruenga a wālawa le whafong anga Samoa I le nei a fiafi. A fo mai upu o le ataua ia le ataua. Ai amanuia tele lungo le ala tele I le manawa o ngā ruenga tau nu umale manuia ma le saunga le mu I mauta malao. Manuia fo I osi ngā taulanga le fiafinei ma whai ngā lotu tali ngā sua malolonga se I aulia fo I le aso atai au. Tātou toe wheiloa I ai. Le atou sa vele nei. Alofa tele mo oe tātou wheiloa I tai au. O tala nai winga I o tātou tangate le nei aso. Those are the stories about our people today. We'll see you tomorrow. You look after yourselves. Safe well. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. From jazz to reggae, pop to opera, you'll find a free concert that hits the right note this summer with music in parks. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki. Altogether Auckland. O lo whanga solo I le tamine ilsa I linga se leni mo le malanga le Pacific Justice I Wellington e wha o le Visa on Arrival Petition I le Parlemene o New Zealand. Maua mi te afo whaantau o le Pacific Justice I le na o le tolu se fulu tala I le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop I le lua fitu I Tamaki Road I Otara. A whaantau so mi te afo na to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi te afo I le stone nei le flea market I Otara. Tali aso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu I le aso lua aso se fulu Februari I le tula e valu I le fiafi ma toi tali mai o tahu I le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamalmolela e yanelo mi teafu I le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mori si whamtalanga so tai mai le Pacific Justice I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice. Awana ye misiele papitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fatala ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na ole lua tolu tala ile vayaso. Maule fapitoa muenga fa apea seti nufoa. A faile te whaailoa I le Moda Furniture. O le Radio Samoa na mawai nei whaasalonga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture. Tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala le iwa tai awa ngai le afo le lima. I le asunga fua ngai le asfaraile. Asu toa na ima le asusa. Se fulua ngai le afo le wha.
O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisoso ni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu maawina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno o le ese tatupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. In this update, the government isn't giving a firm figure on what will be paid to build a liquefied natural gas import facility in Taranaki. It's aiming to sign a contract by mid-year. It says it'll save the country about $265 million a year. That's about $50 per household, and protect about 2,000 jobs. An electricity levy of $2 to $4 per megawatt hour will fund the infrastructure. But Energy Minister Simon Watts is tight-lipped on the total cost. That will be subject to commercial negotiation, which is underway, but you're looking at north of $1 billion. Labor leader Chris Hipkins is slamming the levy, estimated at $15 to $30 a year per household. This new gas tax isn't going to lower their power bills. It isn't going to save the jobs that are being lost. It isn't going to make New Zealand more energy independent. It isn't going to tackle climate change. In fact, it's the reverse of all of those things. The local government minister says Wellingtonians need answers on the failure of Moa Point sewage treatment plant. It could be months before the sea is safe to enter on the southern coast after contamination from partially treated waste. Simon Watts is meeting Wellington Mayor Andrew Little this afternoon. He says the government may help the council get to the bottom of what's happened. I acknowledge the work that the Mayor has taken. He's new into the role, but it's pretty clear that this is really unsatisfactory and we need answers in terms of how a critical asset such as this could fail. The mosque terrorist claims prison conditions essentially forced him to plead guilty to his crimes. Brenton Tarrant addressed 3 Court of Appeal judges in Wellington in a bid to vacate his guilty pleas for murder, attempted murder and terrorism in March 2019. He's serving life in prison. News Talk ZB's Emily Ansell says Tarrant told the court solitary confinement, being under constant observation and the lack of reading materials helped his health decline. He also mentioned he thought guards were playing mind games with him and telling him they couldn't understand what he was saying. So all of this, he says, led to something of an identity crisis. That's news. In sport, the Seattle Seahawks have shut down the New England Patriots to win the 60th edition of the Super Bowl in California. The Seahawks have claimed a 29-13 win, keeping the scoreboard ticking over with 4 field goals to have a 12-0 lead before the game's only touchdowns came in the final quarter. The Seahawks' Sam Darnold, who has had a nomadic career, became the first NFL quarterback to win a Super Bowl after playing with 5 teams. I can't say enough great things about our defense, our special teams. I know we won the Super Bowl, but we could have been a little bit better on offense, but I don't care about that right now. And Broncos halfback Adam Reynolds will finish his stellar career at the end of the NRL season. He joined the club from the Rabbitohs in 2022, leading them to the title last year. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.